Nakon što je u policijskoj akciji Republike Srpske, Vektor, uhapšeno 9 osoba, za koje se sumnja da su preko društvenih mreža sa lažnih profila prevarili na stotine ljudi, navodeći ih da im šalju novac za navodno provjereno klađenje i takozvane sigurne dojave, dobar dio estrade je navodno u panici. Naime, sumnjiva lica koja se kriju iza ovakvih profila brojnim javnim ličnostima davala su pozamašne sume novca da ih reklamiraju na društvenim mrežama, zbog čega sada i njima prijeti robija. Na ovaj način dobro su zaradile starlete Stanija Dobrojević i Ana Korać, ali i pjevačica Anabela Atijas, zatim Slobodan Radanović, Kristina Kija-Kockar, Luna Đogani, Ljupka Stević, Nadežda Biljić, Sandra Afrika i mnogi drugi. Prema riječima odvjetnika Boška Žurića, sljedeći korak policije je da se i oni koji su sudjelovali u reklamiranju prevaranata pozovu na saslušanje, nakon čega se i njima može izreći novčana ili čak zatvorska kazna. Većina javnih ličnosti koje je upetljena u ove prljave poslove pere se time da nije znala o čemu je točno riječ, te da su prestali to raditi čim su shvatili da je u pitanju prevara. S druge strane, ograđuju se i stavom da njihova reklama nije mogla nikome na silu oduzeti novce, već da ljudi koji su povjerovali u laku zaradu sami snose dio odgovornosti. Još me niko nije zvao iz policije, zatečena sam samim pitanjem. Kad su ti profili u pitanju, stvarno nisam znala čitavu pozadinu toga. Pitana sam da izreklamiram te dojave, što sam i uradila. Poslije sam saznala da se podigla velika prašina oko svega. Ne bi svakako pristala na to da sam 100% bila upućena u to šta se sve krije u pozadini, rekla je Stevićka. Pjevačica Anabela Atijas tvrdi da će dati izjavu ako bude pozvana od nadležnih organa i kaže da svako na vlastitu odgovornost uplaćuje novac na ovakvo klađenje. Neću ih više nikada reklamirati, žao mi je što su ljudi prevareni. Međutim, niko nikog ne može natjerati ni na šta, pa ni na to da se kladi na ovakav način. Koliko znam, radi se o tipovanju, a to je, koliko sam upućena, dozvoljeno. Svakako ću se odazvati pozivu policije ako do toga dođe. Ne želim biti dio takvih prevara. Nikada se time nisam bavila, rekla je Anabela. Pjevačica Sandra Afrika tvrdi da nije imala pojma tko su osobe čije je profile reklamirala na društvenim mrežama, te i da je samo jednom reklamirala kladionice i sigurne dojave. Meni su ljudi ponudili novac za reklamu, a ja sam prihvatila isto kao što reklamiram na Instagramu svaki drugi proizvod. Nisam u tome vidjela ništa loše, a kasnije sam shvatila da je u pitanju prevara. Ne strahujem od toga da ću snositi posljedice jer ne stojim ja iza tih profila, rekla je kratko Sandra Afrika. No ono što se tek očekuje je davanje iskaza glavnih aktera ove akcije, a to su Sloba Radanović i Kija-Kockar, jer su upravo oni zajedno sa Stanijom trenutno među najpopularnijim medijskim ličnostima na društvenim mrežama, pa su, samim tim, i najtraženiji među onima koji žele nešto da izreklamiraju. Ni oni nisu odbili ovakav vid zarade, ali se po pitanju prevare ne oglašavaju.